Apa? Joy. ASR memang saya. Eh 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 Sabar itu. Teman saya. Dapat teknola. Yuk nih kenut kampung Jais Kaliwongo Jumat Pahing bulan Tasol Econg diri Panji Daras Nyontolong jak Bandungi Nome dan Osman iya Wong tak kudu nih ke kampung Jais non benikai galugalan cuma demi menghormat jadi Jumat Pahing pulang Rasol kampung diri akad nikah SR musik memang oye dari Usman Putra Saprol dong Usman orang kendeng dong iya ya di Jakarta Jakarta Jaboko Sam Suryalpan Sandi Minggu Manis bulan Sapar tetap Apolong Benabar Rahman Manut lanjut Damadekno Bolo nome penguncang andalan aduh emang saya di kampung Jais Ibu udah dihormat kacau Heri Daya iya jadi diterima aja jadi budul mimi dulu lupa terale di hati kape lama-lama keyomper lupa tergabung jadi rakyat satu sini bro masuk Eko atur saya langkongi atas penghormatan Pak Kampung Jais menikah nyontolong Lumajang khususnya Kecamatan Senduro Yene Jumat Pahing bulan Rasul nikah
Pada di tua nih malah makin akad nikah, jadi comot diri Kampung Jais. Yang tolong selaku sesepuh khusus Kecamatan Senduro menyari Jumat pagi bulan Rasul pun jak Bandungi Kampung Jais bening nah cuma kancale pernah pesele cukup tenaga le mampu nih keamanah dari Kampung Jais. Jong jadi betul kok ini kembali ke panggung pagelaran putaran berikutnya. Kali ini dalam arti Bapak Sumardi saking Tunjung sendirian. Abang Sopian Putra masih ada. Bapak Sumardi sendirian. Tiba giliran. Bapak Sumardi angsal sampur jai apa akan hati mau jika harap ayo andapun bangun tejani Cak Sumardi monggo mriki.